ni lo bela so army kimia ni ni kado we media porting dia mana ta ni kang sam akadom pajeri lo lapen mo kiwangi arni aku anta itum media porting dia itum amena responsibility lapen amena aku cicini si sai ding bom claim bom bu si ni thelo lapen alang itum mana ta choro pajeri lapen media tumhan ke bangkitu get keeper of truth kamera mage ahom lambe pulo hoitor prohori la pupulo tante ilitu media tum ahokpet alam toksi ratang no pacetak nai kali ili kalang lambe ilitu pacetak tam nang nai ahokpet alam tarlipsi kinisi ansi ilitu tangdak nai pacetak nai panius pusami tri konai lapen isala mage media tumhan mirror putaku mirror of society la society la so ahar chilo la si society ahar chike la so media long siklang ko la son pulo tangte ilitu ahokpet anus mage tipaklang baki pring pon la mage kenang so kinong la pen isi bangke ilitu kado kita tinggi tahai ba dulong lo tahai yellow journalism politik upya pala sila ahom lambe pulo halodia hangbadikota ba yellow journalism pulo damte lasonsi pudamlo news bang hepi exaggerated tamane abisi nije pik abisi tok pik kali lilam tame abisi pacan thore lafan pulo damte exaggerated pulo news bang exaggerated itu slam tidak naik lapen itu news bang hedi bias kali dani madu abita dun de dani lapen itu news ke pibang ke imi thanga le phan he la puche tok chok ke lapen ahokpet news si paklang ponang po la pulo dang de la bangke ahokpet news ko te la son flem ple pulo dang te hedi exaggerated news to ho ahok kali news ke paklang bang abeki dun partiality ki kori neutrality dode pulo dang te la bangke yellow journalism asi ilitum society long mate rat te dalong ilitum media korte ilitum krikem nai asai dopik lapen ake thedung arpudo asi pini ilitum la dipu press club amihang ke thega ni kado we media korte tum hat chunri into je ilitum journalist atum pherake tum bisudhi responsible pressman asi kado we ta responsible pressman kichi krong dia phan balaso asai ke ding ji phanili kado we media korte tumhana ta chunri last day melakukan uptown fair on the consular patio jadi he to protect dia apna alam yang jadi apa yang consular uptown dulu kalau MC tu datang ke Pini bangso amaya pun nak meeting bagi election apa sih cing bang jumlah election ke bagi election ye hotel Karbi Anglong polling station 1048 polling station 1048 polling station ang ton ke haji apa sih cing bang cing saya अच्छा सर ये सोनालाम ला ईपीएचएलसी तुम नॉन ला सोशल मीडिया लोंग बीजेपी तुम के नॉन एमएलए टिकट के हंग तुम दो पिगलो ला सी न पिनेंगे जो माने चिंग को लगे माने ईपीएचएलसी तुम के हाई लोंगे बीजेपी तुम के रेमो बोला बंसो पुथाक पिलो सर नली तुम को
See all things I mean.